Шубашкарда Щурчер-Хевеляныч районинче фермерсене суту үлі тума май параган ял хучалық пазары учылчы. Онда чи малдан читсе гурнызен ешінче республика пучлыхе Олег Николаев пульчы. Тересібе шаклапты кран халичинде товар зенеген зембе туянаганзем тадылман. Анжақта халі дузабаны майзене унчен хибет анлаштараймын. Элгер ураменджи пине яғынтват калметр ежінаган пазара тепрен улыштарна. Асфальда юзана, тыра айынже киве суду үлі вырынезене сүтне. Судышсен вали вуныларе купа, редин тырса сутмалы ширемулды лаптык ергелене. Кунда фермерземде, харбархай хужалығынже ішлегенземде продукциясын еші. Улма жырла пақча жимеш, үтті юрвара хужизенжен түрременех туянма булать. Кунбек чухне укши деньги де перегетленет, товар бағалы гибергиде икеленмелі жүк. Канаш районенже шенешілтем яленчи предприятие самохран шиенжех туянаганзене пухря. Пылакши вытерле тудылы квас, водребилек терле пыл, сипле курыкчея, суйламалых пур. Шене продукты изегилдемір, чей галарабышларымыр, харлихен курыгенжен галаратпыр, тем курыкне бір пуштарапыр хамыр ялышымынжех, үті районенжен, Епреш районенже, Аликов районенже, хальги замантра Ючир журан келіне, изи келіне чей зенжен пирен чей курыгы улжын задрать. Мержен теборгут каладып, хырлеген курыгы жен туны чейре, кофеин жүк, пеген умай узыл микроэлементсем. Регион ердюжи пазарда сінеген товарба палашнамай фермерзен әжекелебе кызыкланжа шуғыш кымылне ыйтса білжі. Шак ярмаркына ушны перін малашнехи пызыктелевзен пірремі жудымы бүлжі. Палыртря Олег Николаев. Агромаркет проектне курныжа керсе бұнымай, шак фермерзен тада хушма хужалық продукцияне терлі енлі тирбейлезе, візіне малалла терлі енлі сутма майзем дуза барас кымылба эшлеп бериш. Логистика центры де булмала. Шав логистика центрда шак продукции піржере бұғынса терлі енлі саланма бұлдары үнзір бұшне паянхи мелзембенде дистанция енебеде сутса шинзіне тивіштерме май бұлы. Тада де бір ененде бірін шагынде агромаркет енде шагынбек куща жүреген ярмаркада давасы. Межін десен енженде бір шагынбек куща жүреген ярмаркана дузасын. Олонде Пірінжен терлерәйінзіне тұқса, терлерәйінді фестивальзен метерме май барды. Үнзір бұшне барлақ үті регионзіне де кайса да әбір хамыр продукцияне пиде хитренде, тивешлен, тада пиде анлын кадар сабама бұлдара. Сет юрварне ашкагай судастезен пазара шуда, шивелзе ждермелле, севитмелли хадерзенбе тивиштермелле. Шавынбада теп хулан Щурчер-Хевеляныч районенжи, шенелзе улшынны пазар, ытларах пақча жемешпе суду үйлі тумалы вырын буля. Первайхе опыда тебе хурза, малашне Шубашкарды ыты районзенже, шене Шубашкарда да фермер пазарезем ужашын. Унда хызенешне пужарнезембе танах, кел хужалық реші межесін егенземде тубыш тума булдараща, вырынба тюлевзірех тивиштереща. Чавашен Галарам Валли, Алиса Александрова, Виктор Степанов.